Labą dieną. Norėtumėm, kad atvažiuotumėt išskirti du brolius į Bugenio 21. Pežinskas. Man Alfreda Pežinskienė, a du broliai susimusi. Alfreda. Taip. Alfreda. Taip. Du broliai susimušė, niekaip, Bugenio 21, kuo greičiau važiuokite, baigė vienas kitą užsimuš. Taip, o tam visą pasiek vyrodo, ten visus pastą daužo. Važiuokit kuo greičiau. Где отходить? Еще не шампань. Просто как его еще не ходит. Гуляем, навой, как шока. Смотри, что бакерки не хотели. Да что по другу держит? Только, блядь. Не живу, как им аккуратно побегу. Знаю.